Ekipe ya Manchester United imaze gusinyisha umwe mu bakinnyi beza mu kibuga hagati, akaba kapiteni wa ekipe y'igihugu y'Ububiligi ndetse na Astonivilla, bamwita Tielmans. Uyu musore w'imyaka 29 y'amavuko birimo biratangazwa yuko deal yiwe yamaze kubirangira yo kuba yakwerekeza muri ekipe ya Manchester United. Abarimo David Onstein ndetse na Fabrizio Romano nibo barimo batubwira ibyino nkuru, ndetse bakaba bayemeza yuko ekipe ya Manchester United nyine yamaze kubisozanya na Astonivilla ndetse n'uno mugabo ibijyanye n'ama personal terms. Igisigaye nuko mutangaza mu buryo buri officiel ku mbuga nkoranyambaga zabo. Kanshimire cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Gemi Sport Hub, n'abatarayikanda ariko mbabwira ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo mukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Wibuke gukanda like kuri no video, jya muri comment section uduhe igitekerezo cyawe ubundi tujye tubana uko bwije nuko bukese. Wowe ino deal yumvishe te, ino deal uyakiriye gute? Ubundi ekipe ya Manchester United ntago yari yarigeze igaragaza interest cyase, ntago yari yarigeze ikurikirana iby'una mugabo mu minsi ya mbere. Murabizi ko abamediateur ekipe ya Manchester United yashakaga barimo uyu Sandro Tonali wamaze kwerekeza muri ekipe ya Tottenham, ndetse na Matheus Fernandes bajyanye, hakabamo abarimo Alex Scott, abarimo Flexini Mecha, Kroos, Bareba ndetse n'abandi. Nibo bakinnyi bagendaga bavugwa muri ekipe ya Manchester United. Gusa uyu muvandimwe Tielmans ntago arimo. Amakuru rero arimo araturuka mu gihugu cy'Ubwongereza aremeza yuko ekipe ya Manchester United yaba yarerekeje kuri uno mukinnyi nyuma yuko deal z'abarimo Sandro Tonali nyine zari zimaze kwanga. Uwitwa Sir Jim Ratcliffe kavukire yaba yaregereye Michael Carrick akamusaba noneho kumuha uburenganzira bwo kumushakira no kumurekomanda abakinnyi. Ubundi ukuntu byari bimeze, ekipe ya Manchester United yahagararaga igategereza yuko witwa Michael Carrick ayirekomanda abakinnyi, agatanga abakinnyi amazina nk'atatu, akavuga ngo nkeneye umukinnyi ufite profili ni ufite karitizi nizi, ndetse ngiye ku giti cyanye ndabona mwanshakira umwe muri abo. Ubwo ngubwo arimo uyu Sir Jim Ratcliffe, abarimo Jason Willock nka sporting director y'ino ekipe, bagatangira no ahubwo kuba bakurikirana abo bakinnyi banareberamo n'abandi bujuje karite cyase bafite profile nk'iyo umutoza Michael Carrick arimo arasaba. Ariko noneho ukuntu byagenze kuri no deal, uwitwa Sir Jim Ratcliffe yabanje agana n'uwitwa Michael Carrick amupropoza ko noneho ariwe wamushakira umukinnyi profile yiwe ndetse n'izina, akaba ari we muntu biza arabwo noneho akabima kugira ngo nawe abisuzume arebe uwo mukinnyi nimba yamukina cyase yabasha kumukoresha muri profile ziwe na filozofi yiwe hariya Old Trafford. Uyu munsi mu masaha ya kare nibwo abarimo Fabrizio Romano, David Onstein ndetse n'abandi batangiye badutangariza ibijyanye na interest ya Manchester United, cyane ko abarimo nka David Onstein we mu masaha ya saa 3 z'uyu munsi yagiye kuri Instagram yiwe arandika atubwira ngo ekipe ya Manchester United na Astonivilla igeze ibari mu biganiro bigeze ku rwego rwiza rwo kuza kuba bakwegukana ono kapiteni wabo bita Tielmans. Gusa abantu benshi tukibona iyo nkuru batunguwe cyane kubera yuko ni inkuru nyine yarije from nowhere, ni ibintu bitari byarigeze bivugwaho, na makuru atarahari. Abantu twahise twibase ni gute ibiganiro bivuga ngo bigeze ku rwego rwiza tutari twarigeze tubyumvaho mu bakinnyi ekipe ya Manchester United yifuzaga, uyu nguyu atararimo bigenze bite. Gusa nyuma ku isaha 5 nibwo uwitwa Fabrizio Romano nawe yaje ahita ajya kuri Instagram yiwe n'ubundi ndetse no kuri X, arangije atangaza yuko uwitwa Tielmans na Manchester United deal yabo yamaze kuba irangira cyase yamaze kuba iba. Yagize ati Tielmans to Manchester United, here we go. Abantu benshi murabizi neza ko ubundi Fabrizio Romano yaje ku breaking inkuru cyase yarimo aremeza transfer yarangiye, akoresha rino jambo rya here we go. Yakomeje agira ati Manchester United activated 41 million release clause into Tielmans contract at Astonivilla. Verbal agreement also with Belgian midfielder Dan. Harimo tubwira ngo ekipe ya Manchester United yishyuye release clause yo muvandimwe Tielmans yarafite muri ekipe ya Astonivilla ingana na miliyoni 41, ndetse atubwira yuko ibiganiro hagati ya Manchester United ndetse na Tielmans nabyo byaba byarangiye. Umunyamakuru w'igitangazamakuru bita
ngo ni Manchester Evening bamwita Lacoste yagiye kuri X yiwe nawe arandika ngo Tielmans to have a medical tomorrow on Tuesday. Cyase ngo Tielmans ateganyijwe ko ari buze gukorerwa ikizamini cy'ubuzima uyu munsi ku itariki ku munsi w'ejo kwa kabiri nibwo azabakorerwa ikizamini cy'ubuzima. Tuve kuri no nkuru y'uwitwa Tielmans amaze kwerekeza muri equipe ya Manchester United. Andi makuru ahari nagendanye n'uwitwa Ederson wa Atalanta. Ederson murabizi neza ko yari yarasinyishijwe cyase bari baratubwiye yuko nyine agomba kuza kwerekanwa atangazwa umukinnyi mushyashya wa Manchester United, cyane ko United rero amaze kumvikana na Atalanta byose bijyanye na contrat yiwe ndetse n'ibyo bari barimo babasaba. Icyo gihe umuvandimwe bita Ederson atajya mu gikombe cy'isi bituma deal yiwe itinda. Gusa nyuma yuko yarakorewe ikizamini cy'ubuzima cya mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Manchester United yakomeje kugira impungenge ndetse yirinda kuba yahita imutangaza nk'umukinnyi wayo. Bifuza yuko babanza kongera kumukorera ikindi kizamini cy'ubuzima. Rero amakuru aravuga yuko yakoze ikizamini cy'ubuzima ndetse Manchester United ikongera kabona ibya bibazo bitarigeze bikemuka ndetse igahitamo kwita ireko no mukinnyi burundu. Bisobanuye yuko nyine Manchester United itazigera imusinyisha nkuko birimo bitangazwa na Fabrizio Romano. N'ubundi yagize ati Manchester United send a formal confirmation to Atalanta about Ederson deal off as exclusively revealed on Friday. Cyasati bidasubirwaho byamaze kuba byemezwa. Equipe ya Manchester United yamaze kuba yoherereza gihamya confirmation equipe ya Atalanta iyibwira yuko yamaze kuba ihagarika cyase yamaze kuba iva muri deal y'uwitwa Ederson ko itazigera imusinyisha nkuko ayo makuru yaratangiye kujya hanze ku munsi wo kuwa gatanu. Akomeza avuga ngo the Brazilian midfielder will not join Manchester United and Atalanta offered him a new deal until June 2031 to be negotiated. Cyasati uyu mumediateri w'umunyabrazil ntazigera ajya muri equipe ya Manchester United ndetse Atalanta yamaze no kwimuproposa deal nshyashya agomba kuba baganiraho izamugeza mu mwaka wa 2031. Ubwo no kuvuga ngo n'indi myaka 5 yari buze kwa yongeye gusinya hariya bigendanye n'indi yarasigaranye. Bwaraza ko yagize imyaka 5 nyiri muri rusange kuri contract muri equipe ya Atalanta. Anje akomeza avuga ngo Ederson is very disappointed and back to Italy. Cyasati Ederson byamutunguye byamubabaje nyine ni ibintu bitigeze bimushimisha, ariko nyine nyuma y'ibyo byose yahise asubira mu gihugu cy'Ubutaliyani. Muri equipe ya Manchester United rero ibintu biteye gute? Murabizi neza ko uwitwa Andre Santos bavanye muri equipe ya Chelsea kuri $50 we yamaze no kubatangazwa mu buryo buri officiel na Manchester United. Azajya yambara nimero 17. Abashaka kujya bambara nimero y'ubwo mwajya mutangira no kuyigura kwa fana ba Santos na Manchester United. Uwa kabiri rero muri ino equipe abaye Tielmans. Nkuko byari byitezwe Manchester United ishaka gusinyisha abamediateri batatu. No kuvuga ngo nkuko turimo tubikesha ibitangazamakuru bitandukanye nka Team Talk ndetse na Manchester Evening, Manchester United murabizi neza ko ikiri mu biganiro by'uwitwa Alex Scott ndetse na Bournemouth. Ni biganiro kirimo igenda ikurikiranira hafi ndetse n'uwitwa Manu Kone. Amakuru yarakemeza yuko Manchester United yaba yifuza gushyira imbaraga cyane muri deal y'uwitwa Manu Kone, cyane ko babona yuko ariho hantu bakeneye undi mukinnyi kwera ko barimo babara bagasanga Tielmans ndetse na Kobe Mainoo bazakoreshwa nk'aba box to box. Ubwo bakaba bagiye gushakira nyine undi mukinnyi uzakinana na Andre Santos, bakaba barimo bifuza yuko yaba Manu Kone. So kanshimire cyane abantu mwese twabanye muri no video, mwike gukanda subscribe ni mutarayikanda, ukanda like kuri no video ujye muri comment section duhe igitekerezo cyawe. Ese no deal ya Tielmans muri Manchester United uyakiriye gute? Deal ya Atalanta yo kuyivuyemo burundu byo ubyakiriye gute? Maze ubundi tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Ciao ciao, bye bye.